samkele apha enqubeni hlele kunye noAmaza uAmaza Njanga khona phakathi Mavari khona Tsepho Machaya Qulumqwe ngubongani kaNgqiqi nakudala lento simane siyikhwasha sisithi sikuphathela into entsha nenomahluko namhlanje xa siqhubekeka singabalekeli okanye singabaleki kwisintu sethu sisaqonda into yobana mani abantu kudala apha bemane besithi liyasinceda kakhulu ngezinto zesintu ngolwesibili phana kunye noba uNqevu andanoba ikhona indlela into yobana ke ngoku engakhe nisiphathele mhlawumbi umuntu ozokwazi into yokubana abone ngeso lomoya kwiingxaki zabantu abanazo mhlawumbi ngokomoya sakhangela sazodibana nenyanga yodumo mfondini sidibana noDr Khehlelezi sidibana naye inzalelwana kula mihlaba yaseMount Frere baniphazana right Mount Frere right eMount Frere emandileni oh okay kodwa ke ngoku sawuzinze ngapha okanye use-South Africa ngoba nasegoli khona all over abufunwa khona Dokotela Nkosi kakhulu manje ngexesha lakho siyabulela kunjani kodwa mfowethu masingena Ndumani yadumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bejembeje mfazone empandla hliziyo zamadoda ayibomvu nina basetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala manzi dictionary ndaba ithitha umndeni ngalunywa injangaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha ngibulingele ngibulise kubaphulaphuli bomhlobo wenene nakuwe mfowethu Nkosi kakhulu Dok ngokusabela mani xa sikucela into kubana uzoba inxalenye yale nkqubo simane sikwazi ukunceda abantu ngokomoya nalapha esindweni now okokuqala mhlambi ukwenzela bona abaphulaphuli bakwazi kahle Dok because isezawusebenza ubheka phambili ubani uDr Khehlelezi okay asiqale la ukuthi ubani uDr Khehlelezi Dr Khehlelezi mfana nje omncane oneminyaka u31 ophuma pha eEastern Cape endaweni yaseMount Frere lalini kusemzinto nomuntu emandeleni osikasaba Mpixana oh all right ndi ngumfana nje olapha ondinyanga iphinde ngibe umfundisi ngokwecawe right icawe eZayoni iphinde nebandla labasindisiwe right ngizalele la eJohannesburg Hospital ngonyaka ka1990 ngakhuliswa ubaba indoda tatizwa ngibahlonipha kakhulu abantu baseZimbabwe ngoba ustepfather wami is from Zimbabwe indoda engikhulisile kakhulu isebenze kakhulu ngaye eZimbabwe ngabuya ngaze ngazofika la tatizwa ngingafuni lutho ngabantu baseZimbabwe ngoba ngiphila nje le life ibona ngisebenzile kakhulu mfowethu ngabuya ngaze ngazofika eThekwini ngasebenza phesheya kwezilwandle ngiyaye ngisho ngithi at my age akekho maybe inyanga esisebenze njengami at my age because ngisebenzile abelungu Canada Spain England Egypt Mozambique Nigeria Kenya all over mfowethu mangithi all over passport yami ziyaphelelwa yaphinda ngayenza into yokunyanga dokotela nokuhlahluba nokuhlola ke bazatsho mhlawumbe ngesizulu into apha esisiphiwo lanto yeSolomoya right yes mfowethu isiphiwo of which abanye baye bangakhola bathi kanjani lo muntu because ukuhlukile kunabanye yes ngihlukile because umsebenzi wami ngiyawuthanda lento iphila kimi ngiyayithanda kakhulu umuntu mayesephambi kwami ngiyangifuna ukuthi ngikwenzisise ngenze sure ukuthi I do my best lento engayifundiswa so ke into kimi ngiphiwe mfowethu lento iqale nini ifike nini kuwe lento dokotela mfowethu lento from ngimncane lento ihamba nami ekhaya mfowethu sinabantu abalapha ngesintu maybe ngithini abalapha ngesintu abantu kade bekwazi ukuthi imvula makuthiwa inetha angisho ukuthi ba uJesu ngoba nama ngiyena uJesu amandla nje engingasho ngithi into yasekhaya le eqale kudala ngimncane nje yasuka nami njengoba futhi sengize ngingaka ngibona ngingaka abantu abaningi bazama ukukhompyutha nami but ngeke ngisho ngithi don't compete with me because into yami lena ikufikela njani because abanye abantu abazazi science xa ifika lamandla uwaphiweyo okanye sisiphiwo naso ake ngiqale la mfowethu uma kufika umoya ongcwele kimi mangilele ebusuku ngiphupha ijuba elazi ijuba ihobe yobe elindizayo ngiliphupha lingena endlini mali izongena endlini malithi liyahlala ekhanda lami ngaphelelwa amandla ngawa ngathi mangivuka ngayithola sengiwile phansi empedini and enye into nasesikoleni bengingaboni lutho I was dumb mangisho kanjalo
but kwafika izwi ngelinye ilanga lathi lalela wena uzoba nayo yonke into oyifunayo ngibona abantu bazokuhlonipha all over the world but ngabona ukuthi sho ukuthi kuhambe emagameni ami ngoba igama lami ngalinikwe ebusuku kwathiwa uyindumandumane that is why ngendlela engidume ngayo ngidume all over and mina ngizama ukuthatha ubunyanga accommodate. That is why mawuzongilandela lapha ko YouTube bami uthi Dr. Kehlelezi ku YouTube uzofika ubone mina ngihlukile kunabanye abantu bonke. Ngithatha ubunyanga ngibeka in a stylish way. Ngifuna umntwana ose university, umntwana ohlala kuma suburbs. I understand lento athi no man, let me not run away from isiphiwo sami. Angihlale kuyona lento ngoba ngithatha ngibeka in level. Angithi kuqala bewazi ukuthi inyanga abantu abangcolayo abanxiba kakubi abanesimele esimbi but ishintshile lento. Uma ungena esigodlweni noma phaya endumbeni apha ininyangela khona abantu uzawufumana ikhona uzawuqala eofficeini eofficeini ubhalise actually uqala wenza appointment kahle. That is why mangisuka la abantu bexa benifonela bangathi sifuna udoc ukhumbula ukuthi ukhona into khona eofficeini. Yes, na cellphone izobanjwa umuntu ozokuhlonipha ozokwenzela iappointment akucheckele njengabelungu. Ngithi uyabona mawuya kumlungu udokotela western doctors they phone for appointment and direction. Same applies to me. Nami ke ngenza njalo mfowethu ibunyanga ngibuthathe ngabeka kule level yokuthi nawe uzosho ukuthi cha. And ndiyavuya doc because ngoku uze xa ulapha enqubeni uze kubo abantu. Yes. So unawo amandla okubana lento uyenze apha ku microphone umuntu esefoni studio. Definitely mfowethu into ebalekile kuphela ukuthi mangisuka endlini kumele ngishisa impepho. Mangishisa impepho bese ngiyabika ukuthi sengiyahamba manje nge studio because actually most of the people that's what they like. But Kehlelezi sithanda ukuthi wena even on air, not only here on air, mangiqala mina ngivela kubantu ku social media ngavela ngawo emsakazweni ukuthi I can do it even here. Umuntu afone bese ngiyamtshela inkinga yakhe lemxelele ba wena ingxaki yakho nansi apha nala ngimncede esefonini ngiwazi kumnceda ekhulume nami qha enibonile uDr. Kehlelezi wambona nje uyancede ngoba ebusuku the other time mangilele wathi utata omkhulu kum xelela abantu kuba oyokuphupha ebusuku elele loyo muntu it shows ukuthi izinto zakhe zizawulunga. Ozokuphupha ozothi xa ilele ebusuku akuphupha kubone ebusuku it shows ukuthi izinto zakhe zizawukhanya. Now dokotela kukhona nabantu esebethumela imbalelwana sebefona enibona into kubana abantu bayebulela kakhulu into kubana ubakhawulele ngoba ke mhlawumbe ngenxa yemeko abanye abantu abakwazi ukufikelela kwezindawo you know asikuvavanya amandla akho kodwa ke mhlawumbe xa sesivalelisa pha egqibeleni kukhona kwaba bafona esakumthatha mhlawumbe sibone into bana ungamnceda njani. Zeziphi izinto okoqala mhlawumbe lento yobunyanga into ekhawuleza yangcoliswa kakhulu ngabanye abantu ingathi into emdaka right ingcolisiwe kakhulu. The reason ingcolisiwe uzakhumbula ukuthi kunabantu abake batrenda kakhulu bethi they use body parts wabantu or abantu abanebalela imhlophe. From my own perspective umuntu xa sedlulile emhlabeni uyithunze limnyama. There is no way ukuthi ungasebenzisa his or her body parts ukuthi uwenze iyeza. Ayenzeki lonto. Ezonyanga zisuke zingcolile ziqhubha ubugebengu bazo but becasha ngegama lobunyanga. The other thing njengoba ngishilo ukuthi vele from dala otata omkhulu nabogogo bethu bebengafundanga futhi into yesintu bona bebe understand ukuthi xa unyanga umuntu kufanele uhlale endaweni engcolile inyanga kufanele ingahlambi in but these days bangene kuthina siyabantwana abancane. That is why uzothifumana kuthiwa kunedlozi okuthiwa amanono. Idlozi eliclean elifuna ukuhlala liclean ngaso sonke isikhathi. iBhayibheli lithi umoya oyingcwele awuhlale endaweni engcolile. Meaning wena endlini yakho mawuhlula ukushanyela uclean ingilozi angeke ihlale lapho. So izinto eziningi ithe introduce lento kubantu yobunyanga. Umntwana omncinci noma umntwana abanye bayazesaba inyanga ngoba basaba ukuthi vele azizanga kahle ebantwini introduceanga kahle. So I'm trying back ukuthi bring back isithunzi sesintu sethu because let's go back to our roots. Yonke into singayenza isibhedlela but yonke lento ivela ezihlahleni. Kukhona
okhoyo apha ekunxibeni. Molo sisi kunjani? Molo sisi. Kunjani sisi? Siyaphila sisi naku Dr. Khehleleze. Ninjani mama? Siphilile sisi. Singakunceda kantoni mama? Yeah. Oh, uyaqala ukungena. Lalela sisi wami, mawungena lana okokuqala, uma ungena lana kukhona umuntu ekhaya kini wayeyiwele noma amawele. Uyangizwa ngithini? Uma ngilandela ngomoya ongcwele, uthi umoya ongcwele kimi asikwenzele izibani ezimhlophe eziwu7. Kube sengathi namanje kunento esigezayo. Ngididwa ukuthi sisi usazo struggleisha ngomsebenzi noma ufumana umsebenzi kube sengathi into yakhe ihamba yaphela. Ikhona into ekhona. Uthi umoya ongcwele kunento eyenzeka ekhaya kini 2006 kwakumhla ka24 kuSeptember. Kukhona into eyimfuyo noma kunento eyimbuzi eyalahleka. Uthi umoya ongcwele asifuna abantu abadala basekhaya kini sisi. Maklahleka lebhokhwe yathi mayilahleka kwangathi iyosetshenzwa kwenye indawo. Yavala into zakho. Njengamanje sisi usazoba nenkinga makufanele uthola abantwana. Usazobamba isisi ube nemiscarriage, ubamba isisi ube nemiscarriage ngoba kusetshenzwa umsamo wasekhaya kini. Kwangathi izinto azilungi. Angazi ubani lona sisengimbonayo ekhaya kini owadlula ngengozi ngoba kunento eyinkinga esetshenzwayo njengomuntu engathi ingozi elokukulandela nawe uhlala usinde ezingozini zemoto kube sengathi ungangena engozini yemoto. Awuthethe awukhulume nami ngizwe. Ya sisi ngididwa ukuthi izowenzeka lento kunalento efika ngathi isibonakaliso noma ngathi iphupho ungathi uyalala emotweni ayisi imoto sisemhlophe kunemoto emhlophe kumele uzothi mawungena kuyoqala uqale utholakala amanzi asolwandle uthandase ngawo ngoba sisi mawuloku khona relationship wise akulungi kahle ngibona abantu bengakukhulumi kahle kube sengathi njalo kuhlala kunomsindo empilweni yakho ukhulume nami ngizwe. Ya sisi sizokusiza ngelinye ilanga uvakashe esontweni lami noma uhambe uye noma kweyiphi chemist uyothola izinto bakusize sisi. Noma elezayon noma ilele labasindisiwe eni sisi. Siyabonga. Wow, okay, imake ukufundele ke le email osesasibhalele yona. Uthi molweni apho msesazi atsho ke isiduko sakho ngumahadele atsho igama lakhe nendawo kuyo uthi unengxaki yoba kwindawo endiphangela kuzo ndiyagxothwa andihlali emsebenzini ingaba yintoni engandinceda. Angithi zwile sishilo sathi thina nemsebenzi mayithola kunenkinga akabi permanent isikhathi esincane uyayeka isikhathi esincane bamkhipha so ikhona inkinga ekhona. The main problem ithi yona ngikhulume ngonyaka ka2006 ngakhuluma ngebhokhwe lento yathi mayithathwa yahamba yayosetshenzwa basebenza idlozi ekhaya kubo ukuthi izinto zabo zingabalungeli. Ngibona lo sisi ehamba ngewheelchair I see a car accident that is why ethuke wasinde the trucking ngoba ikhona lento ezohamba imfake ngaphansi kweyimoto so lo sisi kufanele masomsiza sizomthandazela noma aye to the nearest chemist kaKhehlelezi noma engathenganga echemist kunamandla amaze nginawo mina abantu abangeke babelieve but asebehambe bengilandela isikhathi esiningi echemist angathengi afike nje just step in echemist nje angene nje nyathele bese yaphuma. Trust me, believe me, in the next 3 days uzobuya senemali azothenga la izinto ezomsiza. Dokotela bese sakufaka nje apha ebantwini sifuna bakwazi into bana ngumuntu osebenza njani. Mhlawumbe zikhona izinto abaqonda into bana hayi xa kufikela kwinto ezithile dikiyabhidakala okanye uyakwazi ukunceda kwindawo ezininzi. Mfowethu into engakwazi kuyilapha HIV and AIDS. Yeah. I-cancer. Right. I-asthma, isifuba. Right. Angikwazi lezo zinto kuyilapha. Iqiniso lihle. Anginawo umuthi welotho. Ngoba if bendinawo umuthi welotho unayo na nami ngaba ngisebenzi ngabe abansebenzi nomuthi wekhasino. But into enhlanhle ukukhuphula ibusiness nokuthatha umuntu ngimbeke engalutho ngimsela lapha hayi khulileka trust me bazokutshela abaningi uyothi ufika nawe uyibonela ukuthi cha lo muntu unayo lento ngoba phela egcineni ufanele umuntu ethi mayithi unento enhlanhla uqala umjonge wena apha kuye eqala yabona xa iqala ethi letha 20,000 awumbuke qala yena u20,000 unawo uyawazi la exact noma uthatha ama chance kodwa
sizobona mfowethu Yeah. bayuxelela abantu ngiyathanda ukuthi abazosizakala Right. babuye futhi basinike ne-feedback ukuthi lo muntu uyayenza lento noma cha uthatha ama-chance. Doc, bese sakwazisa nje apha ebantwini ku-Dr. Khehlelezi. Now Doc, uzawuphinda ubuye kulwesithathu emqondo abangokugqibela kule nyanga. Okwangoku besafuna into yobana bakubona abantu bosebenza njani mhlawumbi namandla onawo. Xa uphinda ubuya ke Doc, sizabacela into yobana abantu mhlawumbi basithumelele ii-emails, bathumele phana kunqiqi.bm@sabc.co.za ngengxaki zabo. Ushiye kunye nenamba esingakwazi ubana sikufumane kuyo ukwenzela into yobana ukwazi ukubeka ingxaki yakho ngokwakho apha ku-Doc. Zeziphi inombolo ofumaneka kuso? Okokuqala mfowethu sisho sithi kanje ngicela abantu before umuntu asend email akahamba ye lapha ku-YouTube channel ayobona kuqala imisebenzi yami. Okay. YouTube channel yami it's Dr. Khehlelezi. Yeah. Apress button elibomvu subscribe Dr. Khehlelezi. Right. Number 2 uFacebook page wami bangalingi bafaka imali umuntu athi uKhehlelezi asiye kwi-group anginawo ama-group ku-Facebook page yami uzobona nginabantu abawu-430,000 followers. Yeah. Ungabona iless kunama-fake amaningi more than 30. Yeah. Wena bheka ama-followers le inama-followers amaninzi so anginayo abantu basebenzisa iy'thombe zami bathi faka imali ngizakuhlolela faka imali ngizokwelapha no mina mawufona noma ku-Facebook angiwuphendula u-inbox ngikuphendula kuphela la ebantwini angiwuphendula inbox angikhulumi ngo-WhatsApp uWhatsApp wami phela iy'ngane ezisuke zikunika ama-direction ungabona sekukhulunywa sekuthethwa ngemali ungayifaki imali Ubaleke apho. ubaleke uhambe uyolayikha i-Facebook page yami nyanga yodumo mzo ecaweni everelem eThekwini every Sunday ngikhona ufaka kwi-GPS yakho uthi nyanga yodumo mzo izokuthatha kambe every Thursday yami Soweto uzonifumana enambeni ethi 081 Right. 384 0955 081 384 0955 noma uthi 072 1234 976 063 051 7641 enye into ebalekile amazi ngiyacela mabefone abantu ngeke bafumane mina efonini bavele bathi Doc ngicela ukuthetha no Doc balwe nama consultant wami no Yeah. angeke bafumane mina bazofumana ama consultant wami so into yenzayo mhloniphe ucela ukuthi ngicela ungifakele iappointment ngizawuza usuku kanje ne direction cha Otherwise ngolwesithathu ulosithathu wokuqala enyangeni nawokugqibela uzobona lapha kuMasikodi. so and then nayo lento esithetha bazoyifumana ku YouTube wami bazoyifumana ku YouTube ethi Dr. Khehlelezi bagijime futhi na ku Instagram Dr. Khehlelezi bambe bangilandela khona ku Instagram. Ndathemba ubana sasebenzisana kahle Doc. Umnandi Ndathemba into yobana ngoba kwakho abaninzi abantu abazakwazi into yobana bancedeke. Siyabonga mfowethu Ngamandla waphiweyo. Inkosi kakhulu ya. Athanda sibeka phana 29 bese uzu avele kwensimbi yesihlanu Dr.